commercial link no Emma Alfros you be na kan internet most of me nyama papa e na ebra mo sensem bi ebuki na ara wosam ye pa e ne say ma me bi e ti ni social media na wotimu say ni so oti oh asemi asefem na me ya me them so rest in peace na omo ye miensa mo from miensa ba ko 2 years 3 years and na 4 years won ewu ya fofia toata e de ne ba ya maami bi si oto man no kopie eye omo so e waka mu na se ka na saye ka na ye bi ka bi a e di ntine twa mu wo kromu onom na kronu eye sewu e se ewurade wo na ka se me hu se a bad time for the hu sanye mawe ya hu na ye wura ho misu ye pa yi na me ya enye se bia video no na me ye ntina mentimi anya ne ye wonu se be sanfo no sitan so a ono mo hwe no mo tie no e na ye agije chiro mo re na enu nkwan se mo so esu bi bo mo e wo se mo ye chiro mo re but mami we su no aha me pa yi na ne sen ne papa ko pe ne ba odi mu kro pe o firi ne sati atfo so ya na ye ko ne ko hwe video ne bra e san se asem we wa hu se meka na edisu na eba wan se meka se me beka se na no esu atatam ne su nko a ne mo yenko hwe video ne mbra ansa na yakasa eni kan no e ma yakọ ya de wonka bi nshem na ade ache na sebi ka be hwe oba nim na kase yasi e ma yakọ bi pacho odin se pacho fem patient appear e kasa fi severe pacho na oba no wadi nhwe se e pacho oko 3 years next year no oko 3 years odin ni se Patrick Kokofo Champon Kokofo Champon odin no ni fie den de Kwame dia ne ko bae ama oba yitum be sheka imusa me pacho ne nkwa ni dia go meto aduane wa ase eti around be 2 mu wonum no e na me hwa akwa na me hu nti me mate afase ase se me kwa kwere me ba no timite ba se me o me me ba no me ti ane za kwa bia ka chem sister ka bo ba no ma o ba na hu hospital man me ko na me ba ne da men saso na me do mo ko ye me ne ko ko hospital mo edu wonu ma na se nkura na hu ala de jemi waje ngwana mi azanya ne dia grobo mo me ngwa ngwa baba so se kan ni mo ala de ka sama mi waje na me mo bo me ni mami ni baba bi ala de Ada suami muat ada suami mu ada ni macam apa kafa nti abusia de ekoso ana ya reho yenko ba ko nsu fie na yenko utie ne kasa yema wo se enkwa no me reho kwa kame akenkwa miensa so ana akobasa boy so for by every say yes ni e de bo wo mu kwa enkwa no fa so ewu ye kire om no mse ne omba behwe bia ka ni si yo mbehwe no mse ne ompeso mu ni awofo no kasa kakra nti ye ne ba kwa kasa wi ana ya ba se kinya maame na nanka jade nsimbe o bibisa no nanka otimi aye ese ye de be boni be ni okay nese about them for on crazy may them so rest in peace perfect peace na me pa chi obusu na about time for yeslemo na about time no mo no ahu ye man mu pia o mo na nyi no kro so me hwe ma no ene man ko abeba woni mfie kwa nche no woni mkwa mu che no da bi en kasa sa wo about time so obu ni ho pa ahu se obapia bontene a me obata ni bi te wo se me kasam emamu yaya na man time for your boy so bodo do e tu ba pia bontene pa ma me papa
se me ba na di agro na ade ton na waton no na ye ti se e wona adwenem ne ba na de Shabo fraka makama say brand say kokokokokoko e mema me no baba ako moguko ya na enchemu grandpa no sen mami bi ena je senya nkopon kasa che nye senya nkopon kasa che no grandpa grandpa ma pro e wo kanim o ma pro kanim say pacha tie ne ba ye about time for yeslamo mama mani nko mama no ho yie na ya mofra no ho hia mo ya Ghana fo omo so mo Ghana o omo so mo ade ne se wo ye ma na ya nkwa de o ma me papa me ba cho omo pia ya obi ade a enti about time for no iwadama mo hihye mofra no na bo mo me ba cho mama clip bi wa say se mofra no go school ba ya se ye musa se na na mo kwa musua ade de ne ko so school mo bi bo no mo nsua mo musa Bona go school abasa no busa. Yeah baby. Na you no go school na ko see ye. Little boy, e de madam bo. Madam ye dan. Madam bo ye de no madam bo wa. Wan eti wo. Oba time bia musa. Do yan se wade, me ba bedu fie. E du kura me ka se wa konu wade bia enye. Madam na enwu bedu fie. Yes no wan ye hyehye. E de go du fie fofu anto ata. Ka fra ache no weso awu. Nti abata se de maami su na wo su nsanka wo ton ade woni wo sika na wo cha akwa na wo se akwa ni wo ye woni ache esu ye wo su ye be di me ka cho be na sapopo se be finti esan se ejapade hu hia se na abofra no about time for more sorry eye munti na me ye boye din sa about time for more sorry na ye yinti na mo ye boye din sa me se mo maka no nka biem na da me sorry akinya me ho no na ni bro so ma me ba once mani asogon mani bro asam na make up an mo me fa ye mani agro na ye mani da ache ye ma ene ye mentors ye sramo mo so ye mafra ni ye maye ene on the wa dia abofra me sro ene obetia on the wa na bi ma so na bu se ndo papa fie ene ha wonim se oya ba wa wakọ fichiri kom enye fe enye kama enkoyi a pe eye cold syrup ni bi enum na ahonto wonum cold syrup no na eboaboa immune system na ma ho so ho ato ama immune system na busti na oba wo se o white pa oni membedi achine o meje do we maka se aye afimu mantimu December yimu be pa chodama pa chi bi esanse wa no bi na mko date na afa mu ko skata won pa so na white no piepie wase a obema no onchia beja won mako enti peye cold syrup ni binom woni se osisimu eye wo ya wo tinka wo osisimu pe cold syrup ni binom afa obi o cardiasis syphilis pe binom e ma menton enka se maton ajaw pacho number no etwa e wo school na so betimi afa na bi ma so ye na de edinori bi abrawo wo ye bema pa ye se wo de wo ye bema okwate sabi obema sem efon ka kete ehi brabepe mema capsules mema power medicine binom powder na ni nsuo nie woni mu se won ba dwuma yie wo akasa no ji wutum se bema no etimi njake bema power medicine binom na bi ma sisa bi we nko ade ye fa ne sam ye bone salanga sese menhia medie me se enso nya meye edin bia de fra na yeyi enu so se bema edo ni bi enom na onto eye affordable bronya yi eye affordable ti pa bi na nom ye sorry grapo ni akoyi de diabetes na ye ka no eye yawe o diabetes ekum ni pa na so ma fofo mani mbu me se Odi ko hospitals akasim ko hwe se diabetes be ko ne abone dam numbers HIV AIDS ne de omo numbers ba diabetes e freshen afa numbers ba amafo pa diabetes adroni bi nanom na ohonto nom manya proje owo mo ase na me nom me ko chadure because of adure krampo ambo ame wadama bla na bi ma so ye na ba ji ndro na me kari bi enom me maso bi ahwe mo bi so bi ahwe se me pese me provide ma wo onso no mo woni me say ye A to Z wo he obi si wa kwa hospital akọ ji ndro wa noma sterle ne ya wede nko wadama pene bi ma so ye aduro ni binom A to Z wonuma ya bi wo moja mu bia no wadama be ko ama wo so what atise ye gapa pressure there
enya bi wonim se wonya pressure woti hoy so pressure ya ba say kima asamasa baji pressure do ni bi wona bi ma so ye nanom ba chere fra koko nsu ade bia liquid bia no ya de fra e ma won so no oba wo yo my friend man na oba woni atenka ene friend so oba woni padua wu oba woni monyam pa no wase obo no so oba na monyam ni ntiri ho na ka kire wo oba ni monyam ni nase so oba woni atenka oni feelings a me say wa ha wo ho pronya yi e wo se wo tede ti ade ede wonum krampo no na ebuwa busi wa ho ofe woni misa ho ofe no so de na fi pronya die ade ho ofe kwa na eko ye fa he ade bia nya bia ye fa kwotena e papa se na ya asepacho pele bi ma so ye eni bi edo ni bi atenka edo nanom na so ho nto ye so ko ne awie krampo no de wo si wa kwa adwuma pam wo kwa ba bia ya wo ya osisi wo do se ho do mpe e yo ya pe cream ni bi sra body scrub just be on say me person me body ni me ba che body scrub e ba to dama e body scrub say na ho fa tina so say mati case mati chain e body scrub ti pebi never sra o eno na me de sra fie e fie eno na me de sanya fe na me koto nku he yesi bibi de color white yesi di bibi de mental white and white tin am say make a for kunwe ama ona wo de asra no a won kase wa gia tum en say yes e duro papa eni ku papa fie eni ham say en na bi ma so masene ma me de san konkon sa jimu trobe e de brewo enti abusua o ya dai uti fie ya dai frena bi ma number no owo Kenya se Kinkasi Junction obo mo so ba na mi wu no ana me yese ba cha adwumam e wa no wo wo do busa ka wo junction obi aba kire wo nya afi na wo ba yira kwan obi aba busa ndia se ko na bi ma aso ye obi aro baba friendship ne na ne se wonya yira kwan kra enti frena na tie do papa ni bi na onso so fa ho adwuro na bi ma aso ye ene wo ba tie no on the way de no konkon san ma ba ko ba makra bye.